Hello mayam ngasidi jamna soft oiba jerum jawdaba jumda leiba potki machanna cake nema haurasi mayam adugi video do ina mayam da share tawjarage dry cake ni dry fruit jawa dry cake neba ko ara kam aina hoge da mayam jengminarasi ngasigi video se mayam ngasi se na suji ki cake hoge na tawi ko ado suji ki cake hoge mayam jengminarasi Mana hoge na hapse jumda iba pochai machan na loina hogdoi nga tani ba ko ado do hong mana jemina si ina suji ki hoge cake se hongna bagi ni haidra ina ahamba lo se suji se ana lawrage suji se aina lawi se 200 gram ne ba ko 200 gram suji se lawre aduga hoji am ka mung lawdu sina maida mu hapage maida sina 60 gram ne ba ko ado hoina happy ba ja pochai sing je sumaina niktho ga happy daga di phege haidna aina hana chaluni se matamaga ko asiga nikto ga hapne ba ko asiga maida se sumaina nikthok chare aduga thum se khajiga ma hapjalage thum sidi akogi sugar jawbo gi saruk to khajika control oina ba ga na hapne ba aduga milk powder ni sisina akogi everyday milk powder do chamos ahum khaga ma hapjin jare sida asisu sumaina chaloni siga ne okhairaga ne nikthok chare asi phajana mix tawsalasi suji siga thum siga moida siga sangom powder siga asina achotpagi saruk to adunum patra ma da simung neirasi asina siga lawi sina aina lawi se sangom ne bako sangom se aina lawi se 100 gram sangom ni aduga gidi thau soina lawi se refined oil se 100 gram ni ado thau ga sangom ga hapchang saga chamos ani kha aina lawi se dahi ne bako dahi se chamos ani ga hapchal laga ase phajana okhai duini ase okhai ding se sugar powder ne bako sugar powder se bazar da sudum sugar powder hairaga phangi ado leitraga di akhoi isana sujum da chini dum takhairaga semba jai ai di takhairaga sumaina semine bako sugar powder si chu aina hapchale sugar powder se aina hapi se 120 gram ne ba hapi se hapaga sumaina whisker na sudum takhaiba jai to khaiba jai ko di sumaina bitter le raga di bitter na sumaina phajana mix option birani sumaina phajana mix option ba mapan da hendok na tabado adu moina khumjalaga amko mu hanna bitter si use tawre bitter sin na phajana mix option lasi mix option la matung da hoji ngasai gi dry khra sema thangira suji ga moida ga mix tawraga sangom ga mix option laga thamgibada adu do amu asigi weight constant we achotpagi kenu si saruk se asigamu ai hapchan jare hapchalaga phajana spatula sina mix tawsale ase phajana mix tawsalaba matungda ko 30 minute ai rest tawraga thambai mathau tae ba ko suji se khaji pop thokpai mathau tae dana ko aduduna asise kupchalaga thamme aduga jinga si 30 minute matungda mu kari kari hapke haido 30 minute rest tawringai matam siga aina se cake kitin je ma lawre ko cake kitin siga ina thau khara hapchan jare thau se hapaga phajana brush amagi mateng na loina teisalle ba ko natraga su butter paper thaba jai do butter paper do thadre ai di ayamba matam na sumaina sum moida khara chaisalaga thau teisalaga moida chaisalaga tin se sum use tawre ba ko ado tin chu ready oiraga thame da ina siga dry fruits khara lawre adu di karino habde blueberry dry fruits ama lawre almond ama leire aduga lawre aduga kaju asi singje lawraga aina chaku magi mateng na piece macha macha khara swana seme ba ko sumaina loina semdu si sema matung da ko akoina maida khara khutta lawraga maida se jamna lawdui ne te khaji khatang lawdui ni ko maida se lawraga sumaina chaisalaga ne chaisalaga to sanbiba natraga di ko dry fruit sing se horen cake ki batter ro adugi manung da changi ne ba ko sumaina maida se khara to salaga thamme aduga tinji su ready oire da 30 minute matung da tinji ga hoji mu hapjanna bagi mu tawra si ba ko hapjandringe da jing si mayam aina sai sem ki ba batter ro aduga kari kari ahen report hap ke ba do akhumse hangdo ga jenge aduga hoji hapasi machan singdo ahen ba machan khara hapkani adudi jamna atang pochai sunate ko jam chamcham pochai oina haptoini adudi akhoina sum jumayam badu su leinei ko sijina bada baking soda de ayama matam da hojikti jum khuding da su loin leina raba ngatani ba ko aro baking soda do aina siga lawi se half TSP ne ba ko aro baking soda hapchan khra matung da aina flavor gi ne na siga lawi se vanilla essence aina 1 TSP hapchale aduga vanilla essence haptragadi akoine elaichi powder hapaga su jai aidum vanilla essence hapchalle
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯇꯨꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯕꯔꯗꯣ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯛ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯗꯣ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯂꯥꯏꯆꯤ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯚꯤꯅꯦꯒꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ 1 TSP ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦ ꯐꯖꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯆꯨꯂꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯑꯝꯇ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅꯗꯤ ꯊꯝꯃꯔꯣꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯅꯤꯂꯥ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯀ ꯚꯤꯅꯦꯒꯔꯒ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯦꯛꯀꯤ ꯕꯦꯇꯔꯁꯦ ꯇꯤꯟꯁꯤꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯇꯤꯟꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯠꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯀꯦꯛꯁꯦ ꯀꯤꯂꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯦꯠꯇ ꯍꯤꯁꯥꯞꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯤꯟꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯤꯟꯅꯦꯕ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅꯦ 8 ꯏꯟꯆꯤꯒꯤ ꯇꯤꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯦꯇꯔꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯕꯦꯇꯔꯒꯤ ꯇꯤꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯞ ꯇꯦꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯇꯔꯁꯦ ꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯦꯞ ꯇꯦꯞ ꯁꯦꯠ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯞ ꯇꯦꯞ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯅꯤꯌꯣꯝꯕꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯦꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯇꯔꯁꯤꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯈꯥꯏꯕꯣꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯈꯥꯏꯕꯣꯛꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯦꯛꯁꯤꯅ ꯀꯥꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯤꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯒꯅꯦꯕ ꯀꯦꯛꯁꯤꯅ ꯐꯖꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯦꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯣ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯀꯦꯛ ꯍꯧꯒꯗꯕ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯍꯤꯠ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯇꯧꯔꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2ꯒꯨꯝꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯁꯥꯕꯨꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗꯨꯒ ꯀꯦꯛꯀꯤ ꯇꯤꯟꯁꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯏꯁꯤꯡꯒ ꯍꯥꯞꯇꯦ ꯂꯩꯉꯣꯏꯒ ꯊꯨꯝꯒ ꯍꯥꯞꯄꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯞꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯨꯝꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ 30 ꯃꯤꯅꯤꯠꯇꯤ ꯑꯩ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯛꯁꯦ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ आधा किलो की हिसाब तो होएगा 15-20 मिनट थमगा जाएबको आइगी केक की हिसाब से 1 किलो की हिसाब नि आरो 15 माने 30 मिनट मतुंगदा केक से हम फजना मुल्लगा लेरे मैम जिंगुसीको आरो हुजी मखादम थांगदरसी मकुम से हांगदोगा मखादा थांगदोए थांगदोगा इना चाकू मगी मतेंग लौरे दुगा केक सिगी कोइबसे हाना चाकूसिना हाइफे खतंग सुमाइना तौना कोरो कोइना लेरगा जेंगी अदुगा मैम केक से उठोगा जेंगे जाम मथक्तगीदी काबगा मानब्रा मैम कमत्ता कादे जाम फजना मुल्लियेबको करिमता मथौ तादे माइक्रोवेन मथौ तादे माइक्रोवेव का मथौ तादे करिम ओटीजी नत्रसु जाय माइक्रोवेन नत्रसु जाय जुमदा सुम केक होबसे इलाइ लाइना होबा जाय मैम सु सोदना ट्राई तौबिरो जुमदा होबा हाइसिनाबु इसागी फ्रेश होइना हौरगा चाजरेदनाको अदु लोंदोगसु जेंगसि मैम केक से फजद्रा तो वाव फजद्रा मैम केक से हम फजना मुलमे मैम केक से हम फजरे मैम केक से अच्छे मैम न्यू ईयर सु नक्सले क्रिसमस सु जौसले को अदो आंगांग सिंग हराउबिबगी ओइना कसुम काइदेबा केक मचा अमा हुबिरगा सुम एंटरटेन ओइनाने केक मचा अमा कक्पिबदा कसुम काइबा लैतबरा आइना खली मैम अदुना मैम सु ट्राई तौबिरो फाइनली मैम केक से रेडी होइरे क्रिसमस तसु दु आंगांग सिंग हराउबगी होबा जारे क्रिसमस निमित्ता अदुगिदी जहा कोइना फादोक सोहरा और एंटरटेन होइना जहां प्रोग्राम अमदसु अखोइना होबसु जुम जारे केक सिको अदो मैम केक से होबो लोरबने इचानु पादी नंगद्रे केक तो का आइदन का अदो मैम का गसु जिंगहनजरगे मैम जाम सॉफ्ट ओय मैम केक से हावगदबा मानबा जोंग मैम मनुंगसिसु फजना जाली टाइप ओइद्रेदो अदो केक से जामनसु हावरी मैम जामनसु सॉफ्ट ओय मैम सु सोइदना ट्राई तोबु ड्राई निना को अदो होइना ड्राई केक स्कूल दा आंगांग सिंगी टिफिन दा हाबनाद्रा को जुमदा सुम हौरगा सु हापा जारे आइसु सोइदना हेंदी चानुपागी टिफिन लोंदा मचेला मा हापनी जुमदा इसाना सेमजाबा जुमदा रेबा पचैना सेमजाबनिना सुम हप्तादा खंगदे जहाय आंगांग सिंगी नों फादोक सु टिफिन दा हापीबसु जुम जारे इसाना सेमजरगा हापीबदि केसुम अकाइबा लेइतेदना को असिने मैम सु ट्राई तोबिरो एगी वीडियो से कमेंट से खंगन बिरो मैम थैंक यू मैम प्लीज एगी चैनल से लाइक शेयर सब्सक्राइब तोबा सब्सक्राइब तोबिरो मैम थैंक यू मैम